Ibindani sio na yadime musese mwendo antio kebia na kudhocha ndini uneni ne witu mudhanani wa omundi valatu hithi watu inenanisia maundu otonu maende hithi wa majiku milandi ya ito na ende ndini wa mesa ito mudhanani wa omundi tuina umwekati wa atongo ikumele betane jito ya ukamba ini valangu enda nimu kedie na ndimu dhocha ni kanaviki hithi wa aina nina ito ndini wa uneni ne witu otondo tuminia ukumba nise mudhanani wa omundi. Karibu sana dini wa studio sito siya Cheni TV veo kukulia we Mutongo Yuno. Asante Jimmy. Yes. Kwa masito nito Isaac Wambua Moli. I'm the immediate former president wa KCA University. Ninye president wa private universities in the country. Niungamie 27 universities in this country. Na yes. Numete ukamba wa Kibwezi West ila Makueni County. Na ninye mbunge ula Ukitu 2022. Yeah, kwa Kibwezi West constituency. Okay. Yeah, Makueni County. Yes. Tuambie sio wapi the president wa former president wa private universities. Nini maanisha hata? Ni former president wa KCA University. I'm still the president wa private universities. Ila itawa Kenya Private University Student Leaders Association. PUS, Private University Student Leaders Association of Kenya. Knowing current president, and by September, we will leave office. Okay. Next election, KCA University, and I'm a fourth year. County ni tono ko contesting even within the law. So nina KCA University. Okay. Yes. We are working munene kwitha tailo netha kwatie ta president wa all these 27 universities. We are working munene kana kila kinetha kiusupumia kwitho itedia yaku ni chao na we are working munene unaimunde ni wa kuunganisha kana kuikija kana 27 universities ile sedi wasisonga na mekwanze la elite. No se utongoi ni koli. Utongoi ni kindu tukita passion. Ndutona kuikia biti utweke ndeleba na ngai abangie utweke mwalimu. The same way we passionate na we work wa journalism. Leadership ni passion kumabalani na kila nene kieni ku harmonize all the leaders in the country with their strong association could defend or interest these students with the initiative well catered. Biking duki kisio munubi yuta or kutedia students together ni meku na Mutongo wiba ununduo kela ni maundu mabisi bongelwa wiba ni kwate ni wilombo na in the media we pick a press conference about fees increment kela ni bandu bena mistreatment ya students tiba utematete kela ni kindu chonde tukwenda quicker for the benefit of the students tiba utuki una go Utongo na unundo ida calling na tukitumi on andu me yumisionde all the leaders mane bakebia na ndo wa osindo nini nekete kuma KCA University whether no mekwenda manulate from the university ilani with the nosiabika in the other universities. Yeah. Wow, thank you sana. Tuambie sio waini dhini unanine witu tandi uona tuelekele bandini wa mungu makoneche wa corona ni kwidi wa numu kieno hedhi wa wimusio banditu chambe idhi tandi eka Kenya indi yonte kwa jumla tuliende enesa na ndona kwa sia corona ni kindu andu maile kukiteka serious monobio ni kindu andu maile kupoliticize ni kwithia corona no wa utena ngui ugasisia katika iku ila siapeni ete US na ikapen nona news sia kwaja US marasa ni ma record 1400 deaths in 24 days in 24 hours. Yeah. Na ukaisia Spain ukaisia Italy undu andu makwete nikindu ithe tandu ma Kenya trial kuchosa serious or regulation trial kuchosa na ngui. Yes. Nikindu trial kuchosa serious monobio or regulation ni sia kwewa either na mask pauni ngo blame a government both national na county government. Why? Yeah, because mask ni yana
na kuingisha 150 wanaenda yangilio but ideta serikali kwi andu metawa andu ma middle class kwi mundu utumia uguthiki batwani aibo 150 nikenda dia ka feed family yake. So the government, we have seen government dhiega sindu mbinge muno ibinda siasa wona Jubilee government no ni ya print t-shirts mbinge whether ona kila mukenya agenda t-shirt ni onemba na t-shirt isu ya more than 300. So ndo na kukulia kananga dhudia national government na county government mask sika provided to the village level kila mundu agethia na mask ngwetha ilane yake ya mask ona kutoya tukale 1 meter away isu you kill the virus but kunena that traces yako ni siku ubikia watamu na netu kuendelea na usambaza kwa government na ile kwezumia makamba kunenga ando mask kindu chambe then na mwando ni maile with them very serious okindu simbo utapewa dhamba moko mundu ndaile kuigino ila wali kama tatoni wekwati lo chuma ki kwati na mundu ngi moko maku ni mena lit no apata o virus wako tuningi ko okindu simbo uta wash your hands, stay home ngala musi kembo ndino ndo wako ngwana Kenya we are very ignorant tunaiwe metropolitan ya Nairobi kana ni alokiwa na tuyalite ku travel trial okigala wa for 21 days but one news every day and umetumia panya routes ma travel yite uwa corona uwa ndo alamena miaka mingangi mundu wina over 70 years it is very serious wa mkwata either na high chances ya kukwe we compare sana you love mabu love na ku we mundu with you kangete ku maybe we na we ba nyanya wa kumusika na babu wako na again na 80 years musino atiwa. So Kenya maile with them very serious ogeni tukewa tika travel 21 days timi dena mingi those are 3 weeks ikalo ku Nairobi kada wikilifi kala kilifi kada we kwale na kada Mombasa kala Mombasa at least tuone kana ku control. Kenya is a growing country. Kenya ni developing country. Mundu wa mbado tu hapo utaona kunene hata yulwa matambi ama usiwe ma inu tutonga umeta lockdown ni kwithwa ni tuoni aingi maibikia kwiyumi na makabikia 10 maoni meke wa kupanga ni kwala mekwasya kana mwamulo wa president Uhuru Kenyatta uma kwati aingi kabindani kalame manabikia kuthi ndamuka ni sio kumanda matibabu kana kumanda makonete uiti na meo kugwa na meo kitaku ilobi ni gomu wangu osubikiye kumwe wethia maitona kuma musini wa ilobi makabikia kusioka ku yemisi na kedwa misi maitona kuma ku yemisi makoka ku ilobi kedwa mo kitwa manda uiti ndoko na bado inuni tanzia ya kwenda kuchanganya mwananchi no kedhe nita yami na kweta huko kwanza mkanene kitu chambe kiladu nacho kita wa restriction ya movement till lockdown lockdown it's different from restrictions na kila neno nyekeke goku muno ni modanola Uhuru Kenyatta ona tangasi kana ni na restrictions ya movement it was not good enough ta kwasia kuma saumwe andu maikeke na ukumbuke be mundu athukuma Kitengela even though Kitengela ni metropolitan akaima sako neno ni news mudano suwe wandu mabingewe Kamulu maumete mokita na Kangundo road mokita Nairobi kumanje usuni mundu with na business yake na transactions yake within Machakos County na sio kaku so kindu chambe ni pigo kubwa to the local citizens ni kwithia pe mundu we na business yake outside Nairobi metropolitan na kindu nanengwe within one day on in a very few hours na ni by 5 as by 7 time mbele ku travel unaona. So one thing ni pigo kubwa but again azunguma hasia tough time calls for tough decisions kwa unondo ni tough times ni twa ile cope with what the president said but baseline ni kana the night move nzeo within those very few hours kwa yangu my car travel kana maikeke kana kega managiti kwa sababu une kwacha but now another biggest question pale kule ni kega na isi by une kwacha with ya vyumbado kavyo yanaambia saumwe but kega na isi by une kwacha andu maikenuke no with ononi country basi andu mauswa mekirara menukite nukona
whether you know ni and men kwa ndo wana men kwa Christmas now that one means netwa adwa wingi musimu so it has advantages na disadvantages yeah but you kilando no kuja nikana serikali wa dubili na wale kuyumia ku fight this corruption this virus well nesa like ukelia ila we yandu ngome kadi no ama restrict movement pe mundu reba wa pamanda agu kuma ke balo industry area ai we ya wiyo pe mundu kuma ba adi mjengo Machakos County aro wane load ya kugwa kitangani mese woto wiyo na mundu su eba 300 per day kana 150 kana 400 na kiubwa ebo ne chotu miamu tanosu when wa restricting movement mundu su yumwe kwenda kweninza so the best thing to nakwika not to provide food for these people ugu ni kana serikali the best chika kenga na kana the best ubeda mbona tukua na mundu ujite millions of money sigolwa from the national government mbeza hizi sino ya no itumeka sikanembo ambao food nanga yetu tete mundu yue laombe ando meka le indo kwa enda mundu zua ya jauna ndaiba hapa man mundu zua enda odoko mamjengo nigenda epo kwatu lakini uwe konecho wenda kuwale upake musi na family na kana kaidika tesi kwa watu kwa mwe na corona mbona so it is a serious issue tusioke basirikali tunabikiye kuona yabikiye kose matambe memwana makwikia curfew momondoni wa saa omwisi awe oginya mondoni wa saa 11 na siakwacha na bado ya restricted to meet movement ya people where the other is in wa county loving to tonga kuma za county na loving na other way za county loving to tonga bado vile tuabikiye kuona yabikiye kose matambe ndini wa county ya Kilifi, Kwale na Mombasa nona matambia maite these kuolanga mwisho wa enende kwithwa maikwata uwawu wa corona the main reason ndona kwa asia yake nduke kineki kita wakafio nikana yo Uhuru Kenyatta wa inena naisi ulano president wa Kenya naisi kana andwa ingi moso andu mamuika me interact ye ya wilo get you in town and ne moso ye in the malls and ne moso ye yes it our party na whether be na a lot of socialization na itutewa to keep social distance ko undo na kwasia ikafio yo ni kuolanga spread ya uo curfew because uwene kanayo even in the evening ando ne mama weyani mangwa mediko ibrudisha yundo evening wenda hata ba national archives hata national archives na CBD ukadi get there by 6 even up to 8 and mosi obuma ile obumananda very idle that you see my the amatona kumbani yako ngwe andu eziola bwe na wo tukagana so dona kwa curfew to some extent ni ku limit ndo andu weather ne me tend to socialize so much kuliko mwadana ukida mwadana me busy na schedule zila maeleka kana mawala meka watu kama hivi kukoma makoma nandu ezi mundu atindile kana atindie na spread ingiranga but kila ndo na ku sensitize bodo na kwasi but ingwa undu ona umwe mundu ana kwa tutona idita country tukaiya nikigu cha mundu o waiwe through curfew no namba ako ni corona kote wa ni curfew tukona askari mayaga mundu innocent people makakwe ko una serikali ni kunidi ku pump so much sense to the police officers mara wekana we are fighting the virus we are not fighting maelezo tumutumie promo deploy mu ka make sure and make al indo jina amwe amuka makuni toyeko kitanana to kitana wa corona ulani worldwide disease boy penga bando indeo mbeba tena world sure twende ni wa mundu ama kolete corona mundu we wambua nona serikali ito yeyombanite kukitana na wowo ni kwithwa ibinda kuthila ingi tuiwa ofisa isiende na kuongeleka juta kwi muthanani wa kana ni toni yana beso mkia kuongeleka jabi kia kwithwa ye 179 bala ikusi thanda to na recovery mwanza ya nuona matabia na meki na serikali ituma kwa siano mekale nyumba kethwa wina dalili suno huko na mbela ino inani 719 nuona matabia su bila shaka maibikia kutethesha mwenendo wa kawaida matambia nimeutethesha but ndo na kwa asia kana serikali ni tatite bala itona but to some extent saa ingi mati serious
nukuona andwala me self quarantine andwala mandatory quarantine ta KMTC yes yoba Kenyatta National Hospital andwala me quarantine malikile ku complain maana kana it didn't try to quarantine but to socialize more than the other people alama yes. they are using one washroom choni kimungi lame urumia na me cube ni kimucha ndo tamuanza paingwe la social distance na mambo wa quarantine ndo nukuona so to some extent measures simusi kini government nikana tita si serious monangu because ila watu ando quarantine tuenda ndo azu within 14 days ma test negative but ando all the out of 179 alama test yete alama na huo 95% na alama umete self quarantine 95% na alama umete ku quarantine timundo wathi kozo kuno ni mundu ne bomiende kene ya umete bandu bangi ni makwatu ni serikali ni mabrewe in one of the schools yamadi mewa mweba for the next 14 days ukona maimina 14 days ando ame kuongeleka on them quarantine niki because ya quarantine baina seriousness ile kundisa ando maiko observe social distance ando me interact kawaida na mama rawa bauni gwevya meenda maisi undu maendelea na kuyana undu maendelea na kuka kana mena science ya corona ukona sangi nentunoni ando mundu na complain hata sekana atoiwe mandatory quarantine si hotelini na nde wodi kuiba invest iwe the expenses ba usiamba expenses you uimbosa nyita mundu uimba hotelini ngede bugu self quarantine cha lazima lakini mutezi no nina pesa siana hata unaona quarantine in fact serikali ile kuungamia quarantine yes government they look for resources from all kula madonda kumia nundu wana wazizia nunoni World Bank nenda runa ngio kin nenoni ngebe bendinge ndisine ni New Zealand ni Denmark ni maruna ngi 320 million unaona so we need to use this money well no sida ndume kuona imbeza undu sio kama kaisi phone ondungi sigede sio corrupt unaona so mandatory quarantine government ni ile kuungamia kuya ndo mundu nwako abuno wau alikile ngaleni atesi wa mkwati ya bau na wejuka mwe elungamie for the next 14 days hotelini fulani naga munduzu ona lewa kwa ya nithina kwake yulo mwe ai hotel wangilita tu kwa pa one night kana murage MTZ na mwe mande akile kuja ewo waninza ona de corona kumuo unaona ku serikali ni tatite pale tono na kila ndo unakuja ni mene a bit serious na strict rules to fight corona no nikinamba no yithitwe yambata kuma muthenga mwe kuthiela ni kumanisha kana akenya maithitwe mayoso serious kana thina yithitwe juma bakana na woni wako nindo na kwase nambe yambata kindu chambe ni kwitha pena a lot of ignorance pena a lot of ignorance ya ndo Kenya ukethia okindu okini kwa ni government thamba imoko observe social distance stay at home ikia maski okindu okini takiu kuyandu mumaraneza ku imagine kana uwo wiko kana ni chogo bona ninena na one of my friends kuma Spain kwacha ambia kutwikala indo na trifosi wako ikala indo trifosi usikwa Kenya no kwithia ona ndo tuosa ile lakini maile bandu metele ngine laskale meko masemba ni wome usemba maji na apango ba kwiko kindo kini cha 640 ni abika enda numba yuke kale bono ndu kuma 7 twikale numba nukona so nambe yongeleka nundu wa ignorance kindu chambe chakeli yongeleka nundu wa kwithia kana andwala memanda quarantine nikana services ilazi standard ilazi etiquette the manisha nundu you a good example undu ukona ndo matekwa interview alame me quarantine ya maskulu na kundu kwingi na mahoteli malikile kwile lesene sama kache kana pa standard ile si va to observe social distance twithamba na bathroom mwe niwese kana u transfer ngindani mao okukina ukina ngova wakina kwa yes wakina no wakina it is transmitted or you companies mbinge noni maase kana menda kwikia ndisini Caroline kana ndawa yeba dhitu bandu ukethia mwibita bu ambako kinangiria yatu boku kinangiria yatu na bangula nikenda ulike company nukona so kemba andu me quarantine na mo metumia
metumia bathroom mwe paingo social distance maibo wale umeyo bandu bamwe ma interact ite namba no ngina ya matangi. Yes, so ignorance na paingo strict measures si andu ala me quarantine. Yes. Tusi wakendeni wa serikali si account. Nengelekani nzioni serikali account ya makuoni tunabikiye kuona ya bikiya ko bada maskulu meke badukanga ndeni wa sub county seki badukanga ni. Yes, in case kedwa mundu akabikiya kupatikana no wawo akabikiya kwitwe sema ndeni wa maskulu ha. Na tuona kunene na tuona maskulu maitu maibikiya kubado anona je tambesio ni kido ila siana siku sio kama skulu ni bado kele yani ta affected in one way or the other ni kido wa case dia wa yisi ni kasi alama ina corona maana tu ndini skulu nuko na je tona ku affect our students psychological pena zintu tumisira wa kisungu myths and misconceptions na yuyu onagu pandu maybe or example ya mundu akakuya room fulani na mweso munye mtu amochari mwesa kumudika ona ngwasi yake angumeza analikia but you don't know why tiwening mundu smwene kala na kenesa but ilo ruti ni mwambie mke so those myths angumeza anasio ile Africa tuweza run from it kuno bedenela psychological effect yakana unaona but nina mwingie mudumu akana before is school CDC ka identify ne mambio di mai famigate ila famigation si abuwa secondary wa maso wedia and at the same time nini si ando amatoka ku live kutiwa inge kwa so byo maitona just ku live ni kwenda ndo mabo ye na kuitiwa wo tutezi wo we kala for long nanga ibis so later they don't miss you kindu chambe ni kwenda school in spacious enough ukethe andu amwe nundu bena compound nini na bena kundu kwingi kwa koma andu no nundu dormitory school mwese no dormitory stam 10 ingi ndatu monza kuna space nzio ya andu kukoma ukethe andu mera bela kuya na me operate from that place angi me bandu bage mayuku interact munangu nukona kutewe imarwa abantu me congested so school ni initiative nzio naona kunda kibwana kwacha county government ma treatment etikana mundu wande kukwatwa atiido from I think 7 no kwapa na ndo alama traders alapa la kwa dolia kioskini ki that person no kwethela ebu wikata wana saso na naona maban kutewa kwa mkuka ula mkuka no chongero muno kamba na that is a very nice move kukuta kibwana weka kukuta mkuka udhikuwa for example kana an example ya bala numete mundu wa ekudhiku wa mugoka wa 50 makindu na mugoka uzu umie meru wena mugoka siko kwa tangiro na ndumana ata utezo uko kufikia mundu la wawo na 50 peulo tui peulo wendie kuwiki abla line peala me usafirisha na peala me kuka kunengwa nigenda mateju ukona so wakwata ngwana ndo ingi tutisi ula muwo lote muwo so izuni move mwenzi ndonomonga mikuchonga tikamba kwete lo ukamba kana ko ku identify schools see that quarantine places ni move nzio ndo school really spacious na andu ma interacting no si weya mundu enda self quarantine devi utukakuya au ne duke kwa ndwele ya kumove ndo ba mundu na kutaje kana Kenya malikile kwetela ya bikasa ile meenda masemba nikenda matimo masoke nomba ya sio tio gamu yaje akekane nomba kwake ndevi yeah okay kwina name kwa sababu wiki hiyo kana wo una umi China na ningo the fact remains that wo umete China na ndia Kenya ni taitwa ni ndia China mbesa mbingi kwa hiyo nitamea kwenda kijenika na hivi China ni sia kanzo yeah na hata watu wanaona nizo mete articles mbingi in the online na no kwa ngina president wa US aiweta Chinese virus na nebe utuika ugoka na una me from the lab one pikala manaso bese lab na madi ku test ya one in China but no si pengo mundu ina facts si akwase kana ntunoni ya ama eso bya nipena ruma singisi kwase kana ya pena ruma singisi kwase kana ndo sima na so si mana kwati we mapa wa maskati wa but pen mundu ina facts
no na you know thoku muno winene ya kindu kitecho so nebo tuika wo origin ya guni China origin ni China nikwitha first case ya gukuma November I think November kana October bandu last year now yumo maendeleo no stabilize na maundu maendeleo na kuka normal so ndo na kwasia wao ndo na kukanza dates kwa China ningi keraite Kenya yejoka ire ro kundu kongi pingi na pingi you to teza ku balance onatuka tuko wo balance na makwani la tutaipe igusi yeza kwa na makwani ko Kenya ngono ndaye lelo ikiyobitie kai ombesa ondu makoba ombesa tezo yetezo tumiwena sisi ufungwa yuko whether no tutaipe yo serikali ya urudhi kiyobitie makwani na teke ni kulinganisha na isi owo ile ku politicize in any way and maile kwa kwanza owo for political mileage tangu meku katundu tu ni muno ukana mundu adenoid mask ya 50 bob but with you politicize is so much wenda kila mundu amaneno anengane maski wenda kila nginando la ku maski isi eti wenengania sindu isi ogamba si eti wenengania Jack Ma wa China billionaire from China yes ananengania sindu mingi muno in Africa not Kenya in Africa noni yeyo iti enda kunengane ingi in Africa ila si good ventilators unaona yes but paingo bandu na bampandikirwe zira yake simbilo unenganite sio some simbilo unenganite paingo pandu pandikirwe zira ya this one is donated by Jack Ma paingo so andu tigeni neza nanga yetu teje kembo uyebu kembo wenotoni utona kuyandu sabuni utona kuyandu sanitizer utona kuyandu ndo ukamanenga the little people are donating ndukamnose for political reasons enda ukanenga ne batengwa cameras tilazi modi na cameras kuna majeni TV makose video makutangaza nikenda utwike notelisia ngainde kwenda andu maide koza kwa political reasons teje bala utona nunga ya kutetheche ugera na uteje mundu ninatukilanilie thini wa unenine witu ngalikoni cia keli ibindani kuthina kwiti na tunabikiye kuona wabikia kumidwa thini wa magazeti thini wa mitandao ya mikumukanilia ya mthanani o munde we umekatu wa the most influential students in Kenya nicha weki chabata we the anuto na with what on ku recognize to that extent pena ranking inekiwe na in fact nina musibinda yuyu na naona natumwa katika email yakwa top 100 most influential students in Kenya na naona ni number 4 ni number 4 out of 100 in Kenya na nasie no move nzio ya encouragement ya leadership ni kwithia Kenya leo na student leaders bingi na okindwo kini kila wika nikimata muno ukeka ikindu nikenda andu mama ngana ni wiki but iko kindu kini no yeka ko sindu imusika wana questionnaires anu makapuno questionnaires mako Suecia sikadisi ke kwa vetting maka amanize the list maka isia who has done what ko kindu keyu for example no with a cure based on leadership terms tukasia Isaac no twikite student leader KC University for 2 terms na term ile ta student leader KC University we ikiata ndivika president wa KC University na promise students kana ningongelanga basari sio etunenga na basari na mimi obisi wako ngongela basari na mimi obisi wako ndukanenga na basari ni kwitha wewe mundu munana basari tunenga needy people ndivika president ne students kana ningongelanga computer labs with ni mbingi na tuyongela computer mbingi students nimeenda ika research nimeenda dhibika assignments in the computer but with ya andu computer lab mudi na computer taliana na ndala metela ni teba umeke assignment na ingi that is one thing we did netu ongelile computers in the university ingi take up GCS university ya wa computers mbingi nene students sia school kana manenga kibila cha kutwika president nga make sure fair ulama iba kwa tena ya wiyo ni to wave
wese kwithia pe mundu gusomya KCA University but au maatamu au maadono au maathika ako KCA University kila kwa jana kalia weyo but we have universities buses si ile baumana na me yumbazi mokaiba half of mbeza ila we ba fair kila we ba 8 bob kuma mwiki kwa KCA University you kaiba 40 na university bus eka control kuneka kuosengi ya weyo eka ukunga that side na bicho mweki kiu we did tweki kiu na corona no yunga meeting ngwa tetu kaende angea yu nikindu nina set ye pace so chaile ko ni kindu wabikiwe ya kitebo bo kitekika na no kana that idea na sia andu maiba mbesa nini to the university direct to the university besa isi tumewa okufuel mbasi imauta tukaelana then mauta asima fueli wandele bandandi kitu kwa mwini school yes andu makuawe makaprawa kundu makaprawa school makaprawa embabe na yube na route yemwe ya kudia utaring penge ya kudi Vika Road ikadingina Vika enu inge kwa wangina Tajmall enu inge kwa wangina town ikabendukia town keslangara ikasyoka school unaona so students okindo kinyu kwika nikioteli yangu unaona no kiena initiative inge nikena tongelanga basal with the mbingi no kiena initiative itawa comrade for comrade foundation tas ya yuju kila moi student akaduma the litu kila wina choka mpesa unadhani mbauka na kachbo ukatuma direct to a certain pay bill number si adiba umbesa isu ni sio tu atumia tukongelanga ni ile school tunengeresha basari tuongelanga basaries unaona so ndo ni dikwegalande wetele ngayise kwa kuotete ibinda ya mana ya delile na Mose yes mana ne ya delile ko uboya ngai au trade no ikiabiti kuni yinga inde dini tuke president na wenenga ideas sincere usikuja ni na ideas ndo no quick ini na nini na so many companies ibinda ya kwa ni president so many companies na students ningu increase internships na attachments na nani na so many companies company yetoka activation in the university na mea requirement number 1 mwamba was at least 10 students mwamba internship kwenu wanengo ni ma sales accountants mwamba kumosa mwanga kwenu ta interns mwana mundu arugo minugeje ndani yake na ni museo mwandike andike yandwa ukita the best thing to na kweka ndo no mama andike kindu mara na kwete ndo nyindino ndo ni wako esa kwete ndo no nega kila student ngilie mwe kana kumanenga kindu but ni mama andike internships na attachments bingi na ndo kwa permanent jobs there receive so many calls from students as a gwande dizie muno ila kangu ni wana ingie na the attachment ne manamba ndiki na bali kindu kimana munota student okukwata obandu akekwata le shaka at the end of the month eona 20,000 no kweli bya mbando binde usumbwa musi na no kweli mama kilo kwela ukona ona mwazi ma tutela ziyende kenda tweteji abe muziwi wa muzi takana kake keona miaka 20 kana 21 22 ke mrumi ona ndani maana ile muzi yesu ni wiga at least so then increase attachments munupyu students ma the attachments na me yako ikala go school tusoma ugekala ona ongekala mu university ando no kwambe yokuja kwani kona nje kusoma course hiyo so nimea mwana wa kwa attachment enda ikiabitibu kampuni nesuande kwa ikiabitima kuandike immediately after the attachment kiabiti ila we pancho kedani kupika tene kedani dress code maintain inaweza kedani kuruku mbalawa ne kwa buku manesa at the end of the day yakando ama kuandike no kwa rawe na huyu ni Kenya movie it ko with the president then wa kimaniso kicha KCA nundu wa wosie na nundu na wosie na wito muno nundu ndiye nda kutwika just a president nenda ndio ko twika nditwika kana ningu mina tamu hapa hii university unaweza recognize they have seen a different person kumelapa ninyi 20th president wa KCA University 20th KCA yambia ni nini tena ninyi 20th president KCA University na ninyi mukamba wambe kwenda ni president wa KCA University na hizi unduni ndo wosa na roni munini nienda igabiti mwingi nienda ku make sure kana it is very different la mwanzo professor Mwami Damba no vice chancellor wa KCA University anguli Isaac usinduiwe kangara na mwa professor uko uwena madina ma na ndiza kuinda de kuwete ya madina jungo ngabya professor Trenasiana egomitu ndo ro internship uwena madina langi magwe kandi kangongelela no mbanga tinga komana na ikambu ngaya nazione za ndo nina title yako ngamea ukai KCA University for activation safari kwa ukai Airtel ukai
ukaya activation then bitikile abo kutilela being the president of KCA University ni kumaanisha kana unetha na ibinda yetu muno una balance yata ni kwidi wanuna mwalu ka ukathioka koma na andu kuma mivea ni kivarukanga una balance yata ibinda ni ya kusoma na ya kusoma miti no is you mundu no that passionate no ni the part-time student part-time student ila ni na first term ta secretary general wa KCA University but ibinda una hiyo secretary general so ndena mundu maingi muno nina copy yako ila sini sai ni then when I became president you whether you muzikila chapter kwa KCA ni kusoma whether you main goal ya kwa yambe ni kisoma eka utongo nundu no mina myake na ndingo papers ugenda kutereka so nini na manage kwetha ni distance learner whether ningweza ongo kuna shughuli sia kwa during the day official duties but kwa tuka umbele ofisi na papa ndika assignment ila mwalimu ndo ndika assignment disubmit ndika cut disubmit ndiete la main exam isuju ndo tumiawa moyoka ikala whether nini prepared so ningo work during the day but kuoko tuka ovalani I will use my phone my laptop ndika la ndiki yoro ndiye kan submit kembone notes tutume iwe ndiye some whether at least ndiye na just ku graduate nda ku graduate something nayo mundu no kweza kwa Isaac na geka Bachelor of Commerce tumunenge ministry fulani ba okay ana bona ndina clue ya Bachelor of Commerce usita ubona so ne so me online but very few units nigwetha nini so made for so long yani nokio minukilia utongo wakwa na on distance learning but before nini so made nokika only I think 11 units niso niki online is swing is on then niki tani secretary general KCA come 2022 nitudito tuikona ku yanduani mabinda maingi wikia kwitho itwa isia mumba no nitawithito itwa isia kabila kana tuona wikia kumba ni na muketho mwitwa isia mikutano ya mwebato 2022 ni MP wa Kibwezi West 2022 ni MP wa Kibwezi West after Dr. Patrick Musimba Auma ningosa otongo wake nendesi 2022 yes ngosa kebela because otongo yuma kwangai na ndobo yangai mukata yaka unanga ibia na you ebuku ya maliko kilomita 10 mwezi wa 24 Mark 11:24 kwa yangai kila ukwenda na wiki ya kana ichako na ukakikwata iki ya kana ichako ukakikwata unaona utongo that is my line of specialization ne passion yakwa kwenda ni mutongo unaona so utongo itimbesa utongo itimali la mundu inayo mundu kega yutongo yunenga na wa mundu ina mbesa zingibete andu amuma ila matwi ka tongo o example yakala mwana ka Mer John Paul Muligi ni munana kega ni mbesa siizabwa yes kega ni mbesa siizabwa John Paul de that MP kega ni mbesa siizabwa Mohamed Ali MP wa Nyani de that MP ula kazi ni majo ni mwana Saido no that MP but angumaganya ni moibie Kenya kwa dumula ni moibie ni masisa yauni murongo inoni mwana siasa so ningwizi umilia neji yandu ni manenge agenda ila siya kwa tamu na manenga agenda nina expectation nini ya kana makanenga at least 95% vote margin so alongo sinda namo ni mea mekenesa nungu mena kindu me ebu kwika inesa bona lakini na mwando nioi you okay guess out for example kwa kabli go esago ini yakana Kibwezi West in a polling station 149 polling stations so then is ukulazi na no so then ngutembea before 2022 ngutembea so then na iwaipa na inasa superagent so yaka Kibwezi West nisi county yona ya makuweni na you okay go esago ini ya numbo na andi this ya then na igundi but ndienda kunenga mbesa nenda kumata bya ibinda limungo waka kuti kibelo
na ndo ai mambizi utongo bwa kwa president ndiko neta umwini na mambi bale tioni makasoma makanzeti ni makambona niyo TV ni na ndio wa mitandao mikungu ya nyenga aiza kumundi kiza kundi mesekana ni growth kindu kimungu enda kujja nikana itikila growth bibalawe kembwa ebinda demwe no womasi amba ukanisani o yundwe site kila ule jamba uzwe singile uenda upgrade vida hiyo bika with no umase 50 no akolo 50 umase manele ubika abantu gaza idea numase marano ndisika longa umase ya manara maka unenga unaona so nienda kwa advanced leadership ya kuma university nime try to the constituency ni give back to the community community yangu mie to the university ngazome nikaenda ninga give back lama ningo gena initiatives nzio aduma Kibwezi West ukamenzia boreholes nzio standard borehole oneka ya kunywa kigu ugethia nyuma kigu ngina cha kuima pena borehole dinziro barabara shamaho the Vihiga County ene gugu some I think like November last year yeah so borehole is a vit community nini ando ni mabandete skuma mbelingani manana mbemba eka kunywa kigu na kutumia mosi ando nimekumye mali ya makati kota makakwata mbesa ona mbazari with ya amume reluctant kuswesi nundu mena mbesa ukanenga ando Kibwezi West ukamea yuju apart from mbesa sia CDF sia utema malelo sia so milasi sia kunenga mbasari together na mbesa ingi nini tukasia mundu wonde wa muika ona mboti wa muika ona thano abitu kisimeka 35 ona thano miaka 40 but ebo ena bina no tongo tuku ando amanenge knowledge madona mutete yayo mundu abundiswa tailoring na mbesa sia CDF for only 1 year kundiswa tailoring kundiswa mason kundiswa welding mana knowledge yayo uzi kwivya after 1 year no uzi kwigi nduka ya kutuma after 1 year no uzi ukatweka mundu wa welding ban ugera no bebe isi ukadimba achuka andiko ukaongeli voti kwa mwe ne wete jena ne basongo na mbe dida de bikabandu ona abo mwene ndibi siathini kuya musi ndumye gelangumya ando ona mama mbati yeti na maumeji ogela mekumya nundu menacho ngona kutenuke oyu ngambe ya spend pesa oyu tudio bika 2022 wana nenda spend ile pesa siana a lot of money tunenge for example nenda spend it 300 million kuma oyu before 2022 ne sindikebela na ando mainanga kebela wona kuta mundu tukaoneke bilo sindete 300 utumire 300 million kwitekebela tabu nikivila uthi kutunga mbesa siako kana waambia yako ambao kutunga siako yeah so my budget is zero budget nye ndio nenga mbesa na mbesa na zintina sio nenga yeah so working ni rabiti ando labo kamea mwanenga kivila ngeka oza kigundi cha mama ndiye kindu matona kwitha na chocha kwitete mauye maema mauye ikundi cia mathiko si uye equipment cia mathiko ngale tinisani manenge isi equipment isi cionde ngale zuma rendisha pena boda sako ya Nakuru thina petrol station omeasu mamiti kama nigagera Francis Kimani Kuria ni former student wa KCA University 2012 ni MP wa Nakuru wa Molo constituency umeanti tuanza kukile ono kanga munengo kindu inyo mwena chao ni muongele muwe petrol station amazuma za petrol station 1.2 ka petrol station rutu ingi kana na ila nini na idhiti na 600,000 mheshimiwa tumenga chao ama nenga 600,000 ama ongelea omezu you mena petrol station imetera za modern lawazo koma namo with ya mena king in fact ni mama ile kumagala mekuru tiwo wale with ya tumio king unaona so utongo ino wewe tamundu ideas sia kusilia ndo ukuba ambugia Kenya Parliament National Assembly tuyo dibugo kile makunia kana kweka njini urodo kuni knowledge yako pena MP wikalandi bugu for all those hours lakini baki ndo nakimo waika baki ndo nakimo wika ese uka hapo za allowance usio but enda bugu na ideas pass bills urama ndeneza kuina thina wa kikina through bills ilo ika legislation nena with the way wika KCA University nini muno but I've been recognized in the country. Yes. Na KCA is not a very big university. It's the most influential students. They recognized from KCA University not because the university is big, but otundoruini planning it. Yeah. Yes, otundoruini planning kangite. Didn't realize. Yeah.
So tuendo mundu wina interest of the people at art. Tuikwenda mwanasiasa. Kibozi West dienda kiongozi. Timu mwanasiasa. Yes. Mudhukumi. Yeah. Kiongozi. Ti politician. Yeah. Politician ni kazi ndo nigenda rungi mbesa. Oneke. With the you kunenga ndo sanitizer ana ndimanenga madila mo baby nini ma udamba mo ko you never una media on the musie mbaitu Jenny TV ni mo mtangazie ko ainane ngando dilam madamba moko you that is not leadership. Zuti bodo wangu. Yeah. Iganeza na uitembe. Gaino kuoteti. Na ndukeke ndukanenga ndo sindu sio bamba moko ndo wa corona lakini no rogo ndo ma restrict jo mwene na munengie 2022 ya biga mweka nguni yakula mateji na wewe yeka na naende gaino kote. Okay. Wangwa niona masama itumendo thela na tota na utabia nduma Kibwezi West. Yes, alama mausiaisi na musiaisi wonde kwa jumla ende wa 14 ni witu mdhani wa omunde. Kila ndo no tabia asiaisi ya onde na kamba me balamai na nezi ya jeni kwanza tia kamba onde tia kamba wakame education na atazamaji onde macheni me balamai ndo nomea kindu chambe tuose ni wa corona ta kindu very serious tu again bila tu ignorant tu atiye legislation ila serikali tu kugamba omoko ni kindu simbo kusanitize moko quick ya face mask nozi ndo nini uno wakabinda tiwe binda yonde na tibo yanga yatuteje muno na ta regulation hivi social distance we balawi assume kila mundu mwo nduke kaleta uto tutinda na ke uo mi lobyo assume kila mundu ni mwo ni wote mwo nikenda tutokitana na wa corona nanga ino kututeja andoma Kibwezi West on the mebala mai ndo no meakana 2022 nundu ni singa Afrika mujumbe wenu nikana twetele ni bindanga yibike the land de ya 2022 nini isi together yago nundu baiwa ya Afrika la kundi no nyaka 70 na after 70 be na bonus. So 2022 together yago kwenda ni kwa ngai angwala megwilumia ni kondo wa kunenga ni simbo nikenda mindize the people mamema kunia kura nirono kulya andu Kibwezi West mambe kosa mali ndo ndidi kunenga nana nikenda wise kwithia ni mamba kuiteje kwa hoyo lakini 2022 dokobika tukasa kwa mutongo timu na siasa tikaza kwa mundu ni kwithia besi ndu na wandu nengi tikaza kwa mundu ni kwithia no wandu beye o mbazari fulani ni wandu nengi marangi ni wandu nengi leso watu nengi sindu fulani watu ile no watu ile sanitize bindela tuna ilana ndo corona tukaza kwa mundu nundu we mundu wa munenga gebela kekata ndola mandele no spend mbeza kuma wingi na 2022 ekaima spend na pesa hii andu madhosa kwa wingi nundu sitting agreement baba ndu tunaze kana nenga kikundike 100,000 kumkandu ngi 2022 through 14 kiuke hivyo kwa andu mambe kwa za mbesa na 2022 ya biga tiku na kura block kwa Isaac Wambua to transform Kibwezi West. Ndu andwa nebangi ndo madukuma 3 years bibu mali ka kwanza kameni kama no ratwendo kongela kibela kingi wise kwidia nikamba tanga lakini maundu kwa mpango tuliga 2027 indi ngaya tuteja tukama na indi mukambe ya ingine endelea ngisi wewe ni musioi na mukani promote pedu ratwomeka. Yes, so na sandi ndo auto-education no ndo auto kusije kipindi na tile tia una taibo yani. Okay, ngaino kurutete. Thank you sana ndi mundu aiza kuambia tukwendea ibindani ibindeseo wiki yekidu ili kanga ende mitana kubikia komana na mwene ndi na kubikia kumunega manifesto ya kukam 2022 tuikwatieni mundu makabiki ya kwa hilo na ndi msese mwendwa lilika na kudhamba moko ku keep social distance ndo umwe na mawende kidhiala medito mainenganwe nezilikale kuma kwa ndo umwe na mundu aiza kuambua tukwendea usese wa kwa ila ndo umwe na ibindani isiyo kabindani katwende na kukitana na wa corona kwa hiyo tiwanesa.